Аңлатырға бұла. Жібер алмайым бесен қалаға. Жібер алмайым. Рұқсат қағазда бере алмайым. Бегайбә. Нешілі? Құрамай. Партия қошмай. Елінің рұқсаты еу. Аңлайсың сен өк ба? Аңлайым тек. Аңласың борыйға қой. Ертен тұндырғашқа шығасыңнан ба. Шакир абай, зинхар өтініп сұрай. Yok, болмай. Шакир абай, мен ауылдан кетерге керек. Мені мұндан бір нәрсе де тұтынбай. Ая, кімнен қашасың, а? Әлең бақыт болса да, әтең иса бітәлі. Фронтта бек әтең иса. Әтені Хаят апа қорай. Хаят апа бәт кішіліклі, ерін соғышта юғалқан әтені тошламас. Не кетесің еді ауылдан? Нәрсе сенің көңіл сөз барайсың? Мені мұқисын келе Шакир абай. Мұқып кіші боласың келе беймен. Ауылда да кіші болырға бұла. Партия құрарларын сенің бірді ештәрі жоқ болайсың. Яштар қазір ауылдан кетерге бірді ашқырап тұрмайда. Әвәл келі, кеуге де шап қоярсың. Мен де кеуге шығу қойғысы түгіләні мұнда. Мені мұқисы келе Шакир абай. Врач боласы келе мені. Уқа! Уқан кішілерді сдәп пашут. Партиясы делі, цель оправдывает средства. Күлмәгізіңді зинхары. Паспорт алашы мен рұқсат қағазын беріңіз Шакир абай. Ішің еркені, а? Қабатлап айтам, мен сені жібер алмайым. Жіберге менің хақым да жоқ. Сенің үшін жанықай, закон бұзасың да, сабыр кетесің да жоқ. Кімдедір кете бетер? Кімдедір жібересіз? Кімді жіберген барсың біздің? Әрі, жуаның бір сәннен ақылса дейсен бір атап айтады. Кім? Қыштырларының қап. Қыштыр Сабирінің 10 баласы бар, батурым. Балаларын түйдіра алмай, үйлерінде торлық, сонлық, Совет законы бойынша. Естем айле балаларына шәһәрге кетерге рұқсат бар. Шуңа күрә дә мен, ауыл совет рәйісі, аңа рұқсат бердім. Әмин ма? Сеңа жоқ. Сен қайда бір генә, сеңа рұқсатын жоқ. Бітті. Шакир абай, бересіңді шу рұқсат қағазды. Сізден натура бітінді, Шакир абай. Сіз бітінді тіресеңіз барсында шей аласыз, Шакир абай. Абай деп ересің жаны болып шыға. Жаны деп ересің абай болып шыға. Ерар, мен барсында мен өз істеп алдым дей. Шуннан нәрсе, не бара бәріне, нәрсе бұшқа ба? Ақша! Ақша! Ақша бар, міне, тек беказы не қаша. Сен нәрсе, мен рішват қалы деп білдің мәлі. Ұлғышасың, мен партийлмін. Жоқ. Сіз мені дұрыс аңламадыңыз, жоқ. Әгерде сіз аңдай болсаңыз, сізге Ленин ордені берген болар бар еді міне, Шакир абай. Беріңізді шу рұқсат қағазын бермей сізге бірішті болып қаламын, Шакир абай. Шесім сен, тұр, кіші falan көрмәсін. Әйді, тұр. Тынышлан енді, тынышлан. Біргінен ашарасы жоқ мекен не бұшиттің қалдан шығын. Кіші болмақша. Бар шарасы. Менде? Шибар сен Зайнап, әнең кебек шибар. Менеке бол. Нәрсі? Менеке бол, мен сеңа рұқсат қағазы беремін, а? Зайнап. Нәрсі? Ят мен бұл. Мен сені күшлемімді. Мен сенен көлмімді. Әр вақытсың. Жанкелігі кетіріп кетіштері еп. Қойтырға керек. Құрәлі, яраттым Шакир мені. Ярат бір мәртебе. Ярат етті. Бағымағыз мен, а? Сен бетімен ашайсың, Зайда. Ашайсың. Кетегіз. Зайда, мен сені яратам. Зайда,
Ağzınızda işitip dursa. Yatağızdan işerim. Yaratıp yaşayan bitmeyin anı. Silkire. Безгранично доверяя партии, они с открытым сердцем обращаются к ней по самым насущным вопросам общественной жизни, труда и быта. Откровенно делятся своими соображениями и заботами, критикуют имеющиеся недостатки. ЦК придает работе смысленным своевременной реакции на них большое значение. В отчетный период эта работа была существенна. Наша шейніміздің көліміз. Біздің болото. Матур ма? Ничего! Ey sin Allah! Şehirlerinden kabak yemle ve hoş. Bir kişi Kur'an'da nindi kıl ve nindi hoş. Niye deşmişsin? Senin şu bağlatığa varıp durgan yok bildin mi? Qaramam ima şulaydı. Göz qarashım əllərində. Nindi. Трагически. Varsa da şulay. Нешли? Шондай ауыр кіші еңді. Шондай болып туғанмын. Мен маған қайыпты түгінді. Жеңіл ішті, көрдің мі? Gördüm. Senin bilen жеңіл мені. Шондай жеңіл. Senin bilen uşak güngel. Şulay mı? Шынына бәйті. Ne oynam etmeyeyim? Рахмет. Sen beni yalnızlıktan kurtardın. Vay tuhtayla. Bulay yaramı. Мен seni kutkarışı da batırışı da bilmem. Eğer de sen benimle bulay şiddi edip silersen men Neşeyse. başka yer bilen ceydireşek. Mototsiklda. Sina min tugul. Matay kirakın. Alaysa bar, alda jirdi. Bar, kabızı şire. Хватит, больно же. Әзір кеміңе суға секіргеді, ә? Неге? Мен суға секірсем, көңілем ашып кетеді. Шайқар қызлардың көңілін шулай ғана ашып бола тұрғанды, ә? Секірді. Эй, Juля, хватит! Şu lan lan, bilseydik.
Seni mında alıp gelip yağıştım. Nega? Bizning tirada shunday so'z edi. Imish shu ko'l bo'yida ishlashgan torlar umrga birga bo'la olmaylar. Yolg'iz qolalar. Topqansın. Sen şuna aşamasın mı? Men unga ishonmasman. Lekin bu kaharli ko'l bo'yida ishlashgan torlar qovushgandan so'ng ayrilishadi. Statistika. Hayır. Bu senin bilen ina yanam. Biz bit senin bilen dostlarına şulay bit. Şulay. Haydi gittik. Kaya. Ko'ngil aşatır. Tamam da. Bu ko'ngil aşatırgan жерде bo'l. Gittik bayta. Kayası bu ko'ngil aşatırgan işi. Avulda, klubda gittik aytacak. Tuttu. Hozir qabza. Tuttu. Qopqaran ortiga shuga kimligini tekshirgan tutinalar. Kim u? Nega qaytgan? So'rov orti so'rov. U meni tanimadi bo'lsa kerak. Ortimdan qarab qoldi qolmay. Hayat opa. Oy, kızım. Eşkine de Sinan keyfimde şuraya. Vay Allah. Açtın. Zarar yok. Zarar yok. Zarar yok. Zarar. Enkey. Meni olib qaytgan agarlardan bir og'iz etmaysan seni. Ko'pmi konfet, pechenyelar, shokolad. Meşakkatlengensin. Bik meşakkatlengensin. Berengi aşap üstken ağızga. Kıymetlek olgan o. Qaray. Eyledi senin bilen berengi belişip şeyimiz. Hepin bik yaratıp oşetirgan yüzüşü beliş. Qaray. Meyli kızım. Bozdan berengi olup çıkıp birelim ya. Ne tut? Yo'q, tushmayman. Niye düşmeysen? Bozda baqa kumanda. Baqadan baqa. Şöyle. Baqadan baqa bilmedin. Baqa bulgan жерде суны да чиста дилер. Мә бaqarım. Yo'q. Nigina desam da tushmayman. Canım. Maşallah. Bizim alıp mı der? Bu kadar vurdu.
Әкке. Мен бит сені көмерге де қайта алмадым. Кешір. Сен Мен ашуланмасам, кірге ярайдыр бит. кіргенсің бит. Абау, былай сөйтіп қарсы алырсың деп ойламаған ем. Мен сені нешік? Құлаш жайып қашаныға дейшіні? Сені таныдым, Зейнеп. Бұрамда бір күруге ұққарылдым. Сен бір дәуіз кәрмәгәнсің, аманда шулай ұқ. Шибәр, өз. Сен нәрсе? Менің шеберлігіме сықланырға деп келдім. Yok bilgili. Әйе, ансы да бар. Зейнеп, сен білән сөйләшірдәлік білгенейім. Менің сенің білән сөйләшәсім келмей. Шулай дейсің ме? Ұзаққа қайттың ма? Ұзаққа. Шулай ма? Тек сені көрге деп түгел. Хаят апаны көрге деп қайттым. Негіз тарала деп хат yazғаш, қайтмыша қылдырылмадым. Әліге, яқшыға мәлменімше. Сенің бә рәқатләрі бір сөйләшіп отырасың келгеніне. Қатираларына ямантып. Мені мұнда сенің білән қатиралар атыра қайтты деп ойлайсың әлі. Сыларға коньяк талып қайтмадым. Yoqшылығың үшін магарыш. Зейнеп, не дейді әлі? Керек ме? Мен ял етірге деп қайттым. Миңа шау-шу керек ме? Шакир, абый. Мені керек ме, Зейнеп? Керек! Сен бәлкі ешіткенсіңдер. Мен бұйыл күзге пенсияға шығам. Аллаға шүкір, рәйсіктен құтылам. Сонсында айтып өтерге керек. Бек зурлап жатырға тірелер. Айсысырның почет грамотсын береге тұралар. Зор-зор қызметтерім үшін. Бәлкі тағын бір орденда тағып қоярлар. Шуңа көре Зейнеп меңа тыныш қына, матор қына етіп пенсияға шығарға керек. Шық, менен рұқсат. Кім біле бітен алтағысын, кім біле? Шулай да, жылы сөзің үшін рахмат сеңа, Зейнеп. Бітті ме сөзі? Бітсе бар, қой. Ешік ашық. Тоқтайлы, Зейнеп. Орденға Украина кеңейте тұр бар. Сәлем, мен сені 20 ел күрмені біле болса, көлеп қара, 20 ел. Әрді қайтмаған болсам, сен мені 120 елда көрмеген болар едің. Зейнеп, қызымыр ұзған, өткенге керек қайтып болмай. Әйе дұрыс, мен қайыппы сенің алда бек қайыплы. Кешір алған кешірірсің. Зейнеп, бұл вақытта меңіне қайып деймін, меңіне заманы шындайды. Ақлақсыз, шындай әшәкі заман еді. Заманға ғана сылтарға ярамды. Мен ол заман білән бүгінгі заманның айырмасын көрмеймін. Қошымда шұлық, Шакир, әфәнді. Сөйләшірге үйренгенсі. Нәрсе өзгерді. Шұлық принциплар, шұлық міскіндікте үйранма шұлық. Мен ол заман оқылаушы да, ғоқ өтуші да түгіл. Шат! Сені тегі уақыт оқырға жібәріп дұрыс шырағымыз Зейнеп, дұрыс! Тек езгі қамал бектес ұнытыла шоу. Әбі Зейнеп сені?
Мен жібердім, мен! Сенігірәр бар екен, сенігірәр. Зейнәр, сыйынасың келер сиңа. Шығып кет яқшы шап. Көзіме көрінесің болмады. Сөйләшеп болмады. Hayırlı ertə. Sənsiz. Сәнме? Mam, aşısı келе. Не бар ашарға? Duymadı. Namlucu. Kemal. Ha? Кіші. Buram kişi ikenin. Сиңа кім болса да бір түгілмін, я. Дұрысы бар ғала яғаны. Қызым. Қойлар да кешмені, қорады қызым. Нәрселер бұл шешінді. Тоқта қазір алып келем бір нәрсе. Қызым. Ләді қызым. Қызым. Шым сен ауылда? Рüşük. Ey sin, oğul, şehirde min qabat yemli ve hoş. Bir kişi yıllarında nindittin ve nindi hoş. Tamam. Dönü boyu koyuyorlar. Nişte bile kurmadı. Şimdi kayıkladım. Anda şimdi rahat. Tübenin buyuna koyun sıvır kısılgenler. Onun isi просто прелесть. Kıskası bir yüzde cizdaran kirep dedim. Просто baş eğlenmek şul ister. Ulan! Başına eğlengen senin. Orada bugün ne gelip gitmesin. Açım. Bugün dışta konmuşsun. Gide konasın. Niye? Sen bugün dün dışlarına kattın. Koyan böyle. Bayan böyle. Dün kopkadan kalyanmış. Bay oldu. Ну вот. Мам, я же не ребенок, а? Мне надо 20 yaş. Sen bana şimdi dede bala olup kalaşan. Kızım. Buna benim yaşka yeter boşta. Gel uğraşarsın. Balaların dolu. Anan ağlarsın. Ağlarsın kızım. Bay oldu. Ну вот, опять контроль. Колада контроль, дачада контроль. Инди мында ауылда да контроль. Когда это все кончится, ни себе, ни людям. Oldum diyeyim. Коя, клубта. Без көңіл ашты. Түні бойына. Кім біреу танıştın ай? Ну, біреу. Аттан келейді шында. Есімді іші. Қоям білем. Немет шаярам бұна. Сен қызым шаярып от шығара көрме. Ауыл еріктілері қола қызларына бек тез ғашық болар. Ауылда қызлар аз. Мам, миңа просто қызығамын білем. Мен шаярам. Әуін мені. Катайып! Кімсің ол? Кім бір ауыл егітейді. Ауыл ерікті? Да. Кім ағасы екенін білесің сен? Қоям білем, миңа мен нәсіліндегі. Мен ана күйеуге шығырға жеймін. Сол есімі бардыр ме? Бар. Нешек? Рамазан! Рамазан? Неше yaşta? Білмеймін, менің кібі туған. Мам, неге енді ол, а?
Sige, bu zatını kapkadan ihatağa kırtırgen tırıştım kırmadı. Ne ikenim hazırgın anladım. O bit, ot bir rengi aşlamayı. Ot bit usul aşlayı. Bu kartlı. Ot bit, bir rengi aşlamayı. Ot bit sıla aşlayı. Sıla alıp kaçırga kirek. Men bir seni dikkegine şakırmadım. Koyanıntaki bir rengi. Otur. Tanışma. Tanışma. Uzun şey, uzun. Ne? O sarıklar sina nerse geldi. Berek. Onlarını korarga selametliginde yok bitsini. Doktorlar, olay tügülerler. Berek kabağın ilgıda kurmayız. Sarıklar bek yaratıp başlayanlar. Oğulda sarık olmasa nişik yaşarga kirek? Kirek. Ödersin berekini kim başlaydı? Bana sen kaçtan sen bulaşırsın. Bir bunda bulganda bilgine buluşurman. Dik mana men ketgach. Topa. Enkey. Sen Ramazan adlı yigitni bilasizmi? Ramazan? Aysiz Ramazan? Bilmayman, tega Shakirning o'g'li niyatli u. Qaysisi Shakir? Selsavет Shakir edi. Сельсовет Шакир шел оправдывает средства. Tapqansın, isker kişi kileli. Sarıkların kızımға şıqqanı yer. Aştıraf soktırdı, onun şekilli kanı şikeş. Tapqansın, Şu, Nesege kireksin bu Siman? Nesege kireği? Qarali, bayağı belki yatıp durursun ha. Yok senin kızın koyasın. Kızın koyasın. Siyahattan çıkarıp şiverdim. Sıvalarga şiverge kirek. Siyahattan çıkarıp şiverdim. Şulay məni tuttayla olay bulgaç. Onu sıvalarga şiverge kirek. Özüm ne? Boğuşağa çıkayım. Yürüme. Yok. Bir rengini şu teki kırklardan ararga kirek. Onlar bitinde şu köpten şüplegerim şu. Oşa bitireleri de var. Yürüme, belki yatıp durursun ha. Yok. Doktor. At bit. Kantit açamayın. Şunu şey. Boşuna başladı Nafay. Boşuna. Zeynep, Kaldın sen. men ketkende bolar edem. Ni? Ol. Nerse kereksin atam. Zeynep ol, benim kızım. Yok. Mende sarı kurgaç. Yok bundasın kızım. Bana kurgaç leşep bitti. Men ondan esedir üzülüp bitkenday oldu. Ol bizden tege atlı kişi bizden jimişi. Şulay mı Zeynep, ha? Demek dürüst. Hani dersin, bala tuğturunda haber etmedin. Gerek idi mi son seni? Andı haber. Senden bulur idim ikensin. O zamanda oynaştan tuğan balam barlığını bilseler, işinden ne tügül, resva etip oğlundan kovup çıkarırlar edip.
belirtmende. Rahmet edildi. Rahmet sana Zeynep. Yok men özüne gine bala üstürü avır bulgandır demekçi bulan. Koya barasın. Yerge de çıkmadın. Yok, çıkmadım. Sonuçta sıravuşçılar bulgandır bitindi. Buldu. Sıravuşçular. Digalarının birisine de benim balam gerek bulmadı. Olarga men gerek buldum. Senin mene köre almasıqa hakkın var. Hakkın var. Zeynep, sen bit bu vakitte men senden faydalarga tiremedim. Men bit yarattım Zeynep. Biz bit yaratmışız. Yarattım. Nerse söylüyorsun sen? Nindi yarattım olsun diyende. Dürüsün senin dürüsün. Men bit yaşırttım nesine boşluk bulup verdim. Seni yaratasım, süyesim kildi. Lakin men ilengen. Dik tersem de yaratmagan hatırımdan ayrıla almadım. Sakona şundaydı, ahlaksız deyip işten boşaltıları var idi. Yaratı Zeynep, benim daha yırtımın daha yürekte. Gitti. Korkma komediya koyga bular. Kimge gereksin bu senin boş sözlerin? Kimge? Mima gerek Zeynep ya. Senin kaşan da olsa dürüsüntülerge deyirttirmeyeceğim mi? Hadi göklerse, müziğimle hoşlarına riza, esin kırarsın. Önerse, bağlarımsın cidken, ayrılı bu kadar jingen. İter, şehirde kitabıza varamız. Akşam kum Zeynep. Akşam kum. Gitti. Nerse söylegenini. Özün anlısın mı senin? Öyle yok mu? Şimdi gitti diyor. Men deyip taro. Men deyip seni kura almıyorum. Men bit bağlarım atası. Yok. Senin balan tutuyor. Senin atası dur kadın kışıp gitti. Zeynep, sana bir ötürüşüm var. Anam, meniki hikayen avuldaşlar bilmesinler idi. Bilmezler. Var. Tanışıla yapılar. Tanışıkla ben seni aşık. Rahmet. Var. Git. Rahmet Zeynep. İlansız tavrıma. Hemen. Kızım. bu işin bir de. Edek gittik. Koya. Süpsüleştiği şimdi. Hazır mıltıkla alıp gittiğe bir dürdek atardı. Ne? Bu yan atar kız. Tınlalar üzeri parayasına şıkalar. Kirek günün kızganamalar. Hava atar kız. Bilirsin o misine. Mıltıkta atar gayret etme. Oy, bigrek dağın. Yıkın bari, yani de ruhsat etmeyin. Ananla işte tarafta balaşana tükür bir cinsine. Yok, bulmay.
Matayı da öğretem ha? Что, правда? Конечно. Yok, әнеге итмеше ярамый. Әйдә бергә әйтәбез, ә? Ул әле синең белән танышырга теләгән. Yok var bizim. Ну, әйдә инде. Yok var bizim etti. Мам! Мам, минем матай итәргә өйрәнәсем килә. Sensiz. Biz hazır qaytamiz, yarıda bitti. Kim olayı? Şakir olayı. Şakir. Nasıl Şakir? Kekeresi. Sirsavet Şakir mi? Negi sırava olsun bu ha? Yok bunu yaşam yeri savrulup duruyor. Yok, sen bildirək indi. Туктар, мин сине Yok, qayda barmısın? Бара! Qayda barmısın? Tuhtaq! Aşık! Şakir olayı. Kızım, kızım. Ne işlisin sen? Tanıdın mı? Mahfuza neyim? Bizga mi? Сиңа атасында күмәргә кайткан кешенең хәзер генә нигә кайтканын беләсем килгән иде. 20 елдан соң авылга кайтып төшүем сәерләп күренә. Менә yol итүгә кайттым. Җәйге yol бар. Хаят апа чакырып кайтарды менә. Нигез торылады, нигез. Зәйнәп, мин авыл хатыны. Сез шәһәр халкы кебек нечкә итеп сөйләшергә өйрәнмәгән. Без турдан бер яратабыз. Минемчә син безнең тормышны җимергә кайткан. Мин? Сезнең тормышны? Ие, Шакирдан безнең тормышны. Сезнең тормышыгызда минем ни катнашым бар соң? Уйнаклама, Зәйнәп. Мин барысын да беләм. Нәрсә беләсез? Җә, нигә дәшмисез? Сез теге вакытта сельсоветта шикердәшеп утырганда мин анда идем бит. Мин барысын да күреп, ишетеп тордым. Сез барсын да беләсез. Ие. Бәхетсезлеккә каршы. Күрмәгән, белмәгән булсам, яхшырак булган булыр иде дә бит. Шакир, ул сез белгәнне беләмез. Юк, белмей. Тавыш куптармадым. Кая барасың? Кулда балалар. Бөтен кайгымны эшемә җыеп яшәдем. Шул гомер эчендә күпме күз яшы түккәнемне мин үзем генә беләм. Шул төнне мине больницага алып киттеләр. Нигә? Мин бит авырлыйдым. Вакытыннан алдан тулгагым башланды. Шакир кайтмады. Күрше Харис абый трактор бәйтеп куйды. Шак кына итеп җиткерде. Баланы трактор арбасына таптым. Трактор арбасына таптым, баланы ишетә
kanın içinde. Siz bedbahtlar kul boyunda. Ben gideyim de. Bilgen edim. Xudayın atıp kaldı. Mengine tugul ulum Ramazan'da ularga teşidi. Sen soltuda dik. Bir oya kalksak bulup isti. Başti garip. Seyir ol. Siz ko'tarma. Gidetkina kızıp gider. Men g'ayibligimda. Ha sen işi buysan. Sen bit. Sen getirip çıkardın bu beleni. Eğer sen bulmasan, o da hıyanet etmegen bulur idi. Men de kan içinde yatmagan bulur idim. Ulum Ramazan'da garip bulup doğmagan bulur idim. G'ayibni bir mendan gina tugul. Erigizdan da izlagiz Mahruz opa. Olay ekan. Ayya, men o'zimda qavas qurboni bo'laman. İyi. Oğuldan çıkıp gitmenin boşka yolunu tapmazsın sen. Evvelesin, şu yola varman bulsan, o senin bilen bir yaşamdan bulurdu. Yerlerini kimler azdıra, yerlerini senin köpekler azdıra. Jipti. Men sizning oldiga oqlanib turgan jin. O'shingiz. Bu kırmızın da hatta. O'kinam. Ik. O'kinirga da sig'ing. Sig'. To'xta! Aşıkma! Şakir, sen yanına işin kırdı. Sen çakadın bana, sen çakadın bana deyim. Mana shu narsada ekan yo'q. Yo'q, men uni chaqirmadim. O'zi kelgani, qo'rqib kelgan biror narsa bo'lmasin deb Muhammad hozir motorgina, tinchgina pensiyalashirga kerak. Qora qizlar, Mahruz opa. O'tganlardan qozonuvdan foyda yo'q. Ondan ustimizga tag'in bir bala kelayotir. Onda bizning bolalar bir-birisi bilan tanishib, do'stlashib tarbiyalaganlar. Mana bizga shu turida o'ynarlar kerak. Sen? Qo'y arada tanishib ulgurganlarsiz onlar. Tözdün Mahruz'a. Endi bunisini nechuk to'zarsin? Ekerli, kurukman, kuşkunal. Dürüst yamana kışıkkan. İmiş yalnızla tüybaşı. Belki hani biten kişiler yalnızlıktan tutmalı bari. Nechuk yo'q ekansan olar. Otar da, otar. Kerakmi. Gölge ay nuruna da, yaktı kuli yarına da, yaktı kız yaşlıkının uşağı. Sin minem birden bir, misinin birden bir bağırım kil aşık koşarım. Tekerli kavşum güzel güzel,
kışarga Kukerine kışarga Yokşamam tüzere Bir kanat kışarga Kukerine kışarga Dünyana uşakta, min sinem kuşakta, al bağrım, al mengüm, alma. Tekerlik tavışı, ul yürek sağışı, sin mine hiç nazla, yoltima. Tekerlik tavşın üzeri zerele Bir kanat kışarga Kukerine kışarga Yuşamam tüzerle Bir kanat kışarga Kukerine kışarga Telge oynada Yoksa kuyada İşittim tekerlik tavuşum Şu kaşının kıyene İşittim kıyene İşittim uzemene yazmışım Yalnızlıktan kaşık kına kutuda bul. Yalnızda şirin, anamın dağı, janda! Anam güzel kızgış tavşı, aman benim canım nedirgeni. Men o tekerlik götüreyim, men o yalnızlık yoldaşım. Şu kışka tipe bakan deydirsin, uzime atkan gibi bula. Korkam men o kuştan. Нишлеп шул кадәр өзгәләнәсең ул? Әнә тагын. Әнә тегесе. Әллә парын эзлим икән? Ağayım şulay Рамазан. Ә нишләп син өйләнмәгән? Мен 2 mərtəbə öyrənib qaradım. Birincisi, Kurşağı'dan şanağa salıp urlap alıp qaytdım. Şамага салымны урлау диләрме? Uğurlat деп айтсаң dürüstlük de bulmaz. Kız özü rizaydı. Lakin әтиәнигә шатмадлар үзен. Законны бузасы, безнең кеше алдына хур итәсең дип башымны ашадылар. Үйгә кертмәделәр. Кире кайтарып куйдым. İkincisi şəhərdən alıb qaytdım. Ansavul kız idi. Lakin papa şansında şatmadı. Sindən ılı, şaqdı tavşalğan bittin kəmət idi. Kire itip koyarmıştılar. Karşı gelip qaradım. Yazılış biçigine avulun bir boş yurtunda yaşap da qaradı. Lakin әти yandan da qub шығарды. Şundan şəhərə gittik. Мен o vaqtda oquyğına idim әлі. Әтияниң buluşmasa, şəhərdə yaşağı жеңіл түгіл şu. Менә инде шеше тапқырда барып çıkmasa, bilmem ne işlerge. Ya kaç bundan, ya öz özüne kul sal. Тәүбәгә. Рамазан. Мин куркам, Рамазан. Күрәкмә яныңда мин бар. Монда кемдер була? Kara Şevle, Кем? ortağım kelge. Нишләсәң син кем ул? Sağın gittin be! Yok, o bizgarını almaz. Bir yaşağında o bizgarını almaz, burası mı? O indi yuvadı, bir işte elige. Шулай да мин куркам, Рамазан. Bırakma yanında min var.
Sığını kütəsən mi? Kütmə. Gül boyundalar, biz kavuşkan gül boyunda. Maşına bilen gülge barğanıyım. Olarında. Niye alıp kaytmadın? Bek yarsı barğanıyım. No, gürge iştiklerini sağldımda düştüm. Olar bir-birsin yaratalar. Olar bir-birini yaratana teş tübürler. Olar abi bilen sinir. Olar da bir kan, olar bir tuğanlar. Şolay. Yani işimiz indi. Bilip tuttulduk. Ben bilen işleri gerek. Bize giderek gerek. Sınırak kalmadık diken. Baştarak gidelim. Baştarak. Mümkün kadar tezrek. Senin oğlunda, bizim şehirde gitken şairgaş bir-birisini tez unuturdu. Senin kızımın oturdu. Amerika yok. Artık kızlar bastırıp varır. Divana bit ol. Naturalli divana. Öyle. Eğer de ilan şehimiz deseler belki karşı kilmezkedir ha. Ağabey üyesinin ikenliklerine gitmemiz, bala yaptırmamız. Nerede söylemenin anlasın mısın? O bit kan alıştırma. Nesil kırıttı. Bizim başıma gayet de tırgan yok. Faşiga. Taptın söz, faşiga. Ananı bir faşiga alıp gelir olur bizge. Faşiga. Hem ne böyle başı bizde. Paran indi boş. Vakit tutu be. Yüzüne bile. Hayırda patol yok da. Olur ya. Öyle. Nerse de. Mahırzağa bölgetine yaramay bu hafta iştesin mi? Bana bir söz de. Öyle. Altın sana kime geldi mi? Ha? Niktaş mıysa? Geldi. Kildi. Sen şakırmağasındır. Yok. Sen? Ol varsın da bile. Bile. Kimden bir sen ol koyar? Koyar bir sen ol. Sen ola. Men xotinime bir so'z aytmadim. O'zi borsin da bile. Koyan bir sen sen ol kimler? Bir vaqtda sesayotda u borsin da ko'rib eshitib Mahruza. Tüzgen. Deşmegen. Qarali, bola turunda bilen iken, ha? Ha? Bola, bilen bola turunda. Yo'q. Ansın bilmeyim o. Seyret. Eğer bolanın kimden ikenini bilinse başlar, şaşakında başlar. Kılkışlık çıkardım. No niyime? Yaşlılığına, şiverliğine aldanıp. İlkine akşalın gitti benim başıma akşalın. Öyle. Senin o akşalın payı vallahi vakitte benim şeyi bitirmeseden tapamadım. Ne alırız? Burada, sinlik bunda. 20 yıl sandıkta yattı. Alırız tatlı hisleriniz hatiresin. Mahruza. Gerek mi? Senin aklın olmayana gerek mi? Ben Zeynep, al. Bu şel, dağın siliki buldu. Mena kerak tugul. Men mınday xotiralarga muhtoj tugul. Yok indi. Anı şiddet taş kalakına kutul bulmayı. Gümülen jöncan arnavun. Ekimli kayıplarga, Şakir seni mi? Zeynep seni mi? Belki başka birini. Belki dünyası kayıpladı. Bilmeyim. Buna kümlü de kayıplarga bilmeyişe. Karşınızda basıp duran. Men gayipli. Bundan narsa. Bütken. Onun hazırlısı xatarrak. Bizning divana xonim qizına g'oshik bo'lgan, ota qilgan. Agar ilinib desa ishimiz.
Eğer de Ramazan ilerem dese, kız ona kevga çıkarga riza olsa ben karşı gelmem. Nereden söylüyorsun sen? Senin bilen zina kılan hatun bilen tuğanlaşasın gelmezse de karşı gelmem. Ulum Ramazan hakkında riza olurmam. Men qarşı. Menim sizning bilan duanlaşasım keldi. Men buna qarşı. Emin karşı tügül. Ne işim yana jaza? Ne iş? Ne günahmışım? Neydi günahmışsın mı? Bilgileyin de neydi günahmışsın? Siz minnan tağ nedir yaşarasınız? Aytınız. Ne kadar etmişsiniz? Aytınız. Nindi tavuş iken diye uyanıp gitsem, bu siz iken. 20 yıl eşiraşmet turgaç süslereki köbeygendir şu. Öyle. İndegiz üstlerine gerek, ezirlerge. He? İndegiz. Rahatlan bir sileşip oturursunuz. He? Mene, Zeynep olup kaytkan olmalarım da var ya. Toptan yana koya koydum sana hele. Şılonga buğay alıp kırayım hele. Bu sen mene, şila pravda ver. Şöyle var. Neyim güneşi bindi? Neyim güneşi? Üstüne şu oturdun. Hayır rahmet hayat etin. Rahmetli sınırdan olur. Rahmetli sınırdan. Aytayım Mahruza. Silmini kura almışsındır indi şulay bil. Sırama Şakir. Erletme yüreğimle. Sen beni bitnik rencittin. Kişidir Mahruza. Nişliyim. Sen benim yerim. Bana ne kadar ağır olsa da ben seni peşine değişmem. Kişir olsam. Tavuş kurtarmışsın de bu ser bizim arada bırakasına yedir. Bana teklem kurtarganım buldu mu sen? Ne gibi? Oy, sen baktın. Kime bular? Yeneydi. Tanış burada. Ramazan'ın hediyesi. Şakir ağabeyin Mahruza ablanız. Enkey, beni de bulma gördük. Buldu. Kızımla alıp gittim de yuvaldı. Emin dedim bir kırfı kokmuş kötü oturdum. Vakıtın ülkeni silmeyecek kalkan biz. Aşılanmağız indi. Nerede buldun de bu? Tutuklamış ya! Biz Gülsiri bilen birbirimizni yaratamız. Kıskası, inanın, kulun sırar idim sizden. Kızım, sen aşağı arayacağım mı? Siz bizni jingildagina kurban deb o'ylamadingiz. Biz bitinni turmush qurib yaşta tag'in iki. Ne deyapsiz? To'yni oldagina o'tkazib o'tayotgan ya. Akıllı bak! Sen qarshi tug'ilding. Yok, ben karşı değil. Ne sakmış olursun?
Bir nida anlamıyorum ha. Мен аңды башладым болса керек. Әтейіңнің есімі нешек әлі? Неге ол? Şakir şunla. Бізге сенің білен қауышу насип болмас, Рамазан. Niye? Hele geri oyladım. Yok, Рамазан. Nerse dalım. Себебі башқа. Біз сенің білен бір туғанлар. Сенің де менің де дейін бір. Міне шушы кіші. Шакир. Шулай мәнейін. Bir Allah'ım sizin ganelim, sizin ganelim. Niye gazaplısın bizi? Ya bir Allah'ım ya işleysin sizin bile. Resmen. Zeynep abla. Дұрыс, Рамазан. Гүлсерінің де әтесі Шакир. Mine şulay Ramazan. Жаны deyip yürüysün, abı bulup шыға. Abı deyip yürüysün, жаны bulup шыға. Pragmatik zamanda. Tanış bulayık, abı. Yok. Bana şamil! Bayramı, dostluklarına ne gerek kişi? Biz abi bilen sıkıntı gün. Biz yigit bilen kız. Sol beni yaratan, minanı yaratan. Tamam, her yerin yürek tutsa ya. Minanı yaratan işlerse bizim yok mu? Yaratan, yaratan. Ramazan başlar, yaratam. Hüseyin. Sen şapalım söyle. Bu ömür boyu yalancı. Dördünü siledi. İkinci deli yaşadı. O hazırda. Tırışlan oğlum. Haydi gideyim buna. Yok Ramazan, hakikat bizim yakta değil. Şimdi fabrikta. Biz abı bilen seni. Yok men bittim. Tağın günahka batırga kirek. Bunlar batkan indi, bizge kirek mi? Niye? Üzüldü. Ulan Ramazan tuttu. Şakir, bak dizler, bana ardından o babalar görmezsin, var dipsi haydi. Diz baydı, var indi dizler beyden bak. Sil gayrimin sil. Ramazan, ulan. Нашысы керек, не бар ашарға? Нәрсе бұлтсын? Nihayet мен де әтейді көрдім. Сен аның неdir bir sərxoş, bu dünya kişisi түгіл. Anı көрсем ата тыйғысын ұят етесің деген едім. Yok, bu sərxoş түгіл. Қоян не бар ашарға? Қызым, жиын, бізге кетері керек. Әумина хәтті, сен ми қызым деп те айтмады. Қызым жиын. Yok, мен бүгін кете алмайм. Неге? Соң енді, абыйымны бұл халде қалдырып кете алмайм. Нәрсен ау сені? Отыр. Мына қадар бетанның барлығын да білмедім. Міне қазір нәрсен ау сені? Мен бетанны яратам. Yok, yarattım. Мен aşkımды жеттің ма? Қызым ең түріксін. Сіздің орада нәрсе болса да болды ма? Açım dimam. Көл бойында не шалыңыз? Sen bütünle. Yaşırmay тұрсын! Sen nasıl bir de dırısın silerme? O adam bana tabırға yaramай қызым. Bir қаннан туған бала ғайып болып туа. Tamam. Қызым, Benim başka sözüm yok. Uş! Baka! Sen özümden bir silerme.
ile at kiregen. Kırtırga kirek. Sen kırtırga tiyişmin dağına, otur. Bir adı sima kaldı. Eye, etiyin sima bir zor ümitler bağlağını yer. Ümitin akıya almadan. Nigizini, tuğan nigizini tuzdurasın. Min hayfrinde min. Hamanda min. Nerse gelip sualı. Bütün gayipni minden gınazlı size. Belki sin gayiplidir varsına da. Nerse gelip şakırıp paydardım siminim yanında. Niges tuzaymış. Tuzsan! Tuzganay bir tuzarga tiyiş. Sen gariplisin sen. Ama da sen etiye köyge çıkmağımıza min oldan gitmegen de bulur idim. Şu şakirde aslına yatmagan da bulur idim. Demek bütün beledin başın sinden izlerge girettir ha. Kızım. Otura kaydık taşlar. Zilgar kişi. Sine pek sağlıklı. Taşlama seni. Taşlama seni bilmem. Ben seni bir başlarına taşlamayayım. Oy, kullarım salkır. Girersin ha, jala gitmesin ha, jala. Kilerimde, kaderim benim. Yalnız kayıp benim. Biz bir ikimiz de yalnızlar. Biz varımız da yalnızlar. Sen çakırdın şuna kildim. Şartlan. Komune batı. Yüragem sana. Şimdi. Endi dilersen işlet. Men senin yükümde. Men bana pek uzak gittim. Köpme senden koşarga tırıştı. Tek senden koşup kutulup bulmadı. Ağlayın canımda men sana şimdi güne verilmem. Sen özün kildin mi? Enerji verdiler mi ha? Yaşam olduk. Tekerlik otanmaydı. Ramazan, abayım. İyi koy kalma. Kim götürüyor? Sen koya Ramazan. Yarkırından tekerlik atıp olmayı. İşte, kulga kırga kire. Ramazan abayım girer mi? Zilgar, yerden bir de gel. Ulan! Haraşa ule! Tavlan getirme ki çayarma! Ulan aklına değil. Bu bir senin erkeğin. Ulan, dişisiyle düğümü o senin. Ulan taşladın. Kulütme beni. Tidir almazsam korkulur mu? Tidirsem yok! Ulan sürecek bir iyi verişe. Ha, ulan.
Afu etke. Senin şanışını aklı yanmadı. Sen yaraktaştan men yaraktaş almadım. Senin günahını öz kanım bilen yuvam etke. Öz kanım bilen. Düşettin oğlum. Mahruza kızım oğlum. Dişleri bitmeli. Benim kalbim bir kızım. Sizni mahvetmez. Hazrım, imesini yaratma. Samimi sirke. Ulan! Bakil bulan gel. Kimler kalmazsınız, kanamı düşlersiniz. Yok, ben sana. Bu isyan. İsyan. Нәрсе әліп қалар мені бұл күлге алып келген енді қызым. Ярат мен бұл күлді. Ұрағым. Hani kırığında olsana. Кетесің ұмытма. Сағат 5-те başına келелі. Әйгірлерімді жинап та бітірмем. Нәрсе турында ойлайсың сен, қызым? Beni de. Hayat apay. Hayat апайның өлімі бізді бір айға тұтқарлады. Gitesiydik tezirek. Abi. Nigiz diye biz alandı. Nigiz boş durup kaldı. Jellimizin. Rahatlanıp söyleşip de kalıp bulmadı. Қуат кішінің өлімі күтіле тұрған ғамал қызым. Алышуға кетіп баруы өзі үшін де, біздің үшін де яқшырақтыр деп ойлаймын. Міне қазір исән болса қоя кетеді. Кімге қалдырыр еді? Bizge şafa bulur edin seninle. İşte sen şimdi taş belirlerini. Ой, таш бәрі. Мен түгіл. Міне сен таш бәрі. Башында дәвәнкен мекен әлі сенің. Kim? Abiyem Ramazan. При чем тут это, мам? Шығарып ташлайын шunu başımdan zinhar деп айтам. Ансақ қына. Ramazan. Abi. Siz нәрсе? Söyleşip koydunuz mu? Hani sabredin azgına. Yetersizliği işittim de. Savrulaşmışı bulduram. Atanın halimiş. Aşağı. Bana ne istiyor tatin? Yine aldım. Enkey karı. Enkey bulmasa bilmem ne işlerge. Karşısına da uzun kayıp. Uzun şöyle buldu. Anasının özüne kol savı bir zorguna. Ulan yaşarga yaramıyor, ben anladım indi. İşke anlaştım. Bir gari diretip koydular işitkensiz. Ne etsen de Şakir'im olayı şu sen.
Zeynep apam. Benim sizge birgine o'tinishim bor. Unutmabız meni. Qaytib kelagiz. Yalvarırım. Tizlanib siring o'zingni. O bitmedim singlim. Bizde bit bir can, bir kan. Yırtışın, ışılmağız. Siz qaytırlar, gül bakşaytıp koyarım, barsı da kararım. Qaytırsızlar. Qaytırбыз бит әни.